abebembeza bagabira embogo z'amajani nibagira ngo kwesharinga kwabo no kwenda ngo mukuru w'ihanga arebe kandi abatambereza aroni teyo kushaba kwitu wa His Excellency the President aho kushaba kwitu kandi astere ho buri yo kureba ngo sente zitu nk'abasapurangira amajyana bakoze contract na government zashashukwa banyuma y'imyaka 2 abantu bararumva bishaka abantu behanikira abantu abaroni basibano nyowe nko muntu I have nothing to say. Kagenda na ryarono mbanka nakora amajyani nakora na celebrate y'amajyani nagagaba natamusente konka kwihogwe twasimi yakena tabaka tushashuje kandi chantangaza munonga kuba tuyesero muri kiko twahika district hatarho mwebembeze noko nomu nobe chairman nobe kawu nobe RDC tina nomwe yija abagabira embebezi nibagira ngo government echerirwe kushashura sente zabo bitungwa bebembezi ba district age tibarako bafaho bariyo niberwanaho bonka okuba kugura tugaba amajyani tukarebaga nibatugambira esente kuzabuze tino nk'umuntu aratugambira ngo sente zikaburira hana kwitunga nkitwa bakoze rebed zitu abebembezi bakatunaga tukabunga na member wa parliament nabatutara ngo urukiko ngo namazima esente zanyu mwagabira amajyani ziri hana supply kuyabiro yaba delegated ya district batwita to bidding tomazire ku biddinga solicitor general yatukiriyaringa tuteka mu sente zitu twa supply n'amajani twarundana impapuro zone kuruga parish level actually kuruga beneficiary parish to the sub county to the district bakora verification zone asabbitinga abagabira embogo nibagira ngo bakicerezana na government bato mukona handagano yo kubicereza kugaba embogo z'amajani omubahinji kandi ngo bakashashurwaho kace bito ngo nibareba omyaka 2 hwire tubakarebereho no rwigana genda ho nawe no kututetera mu mukono gw'amani yakagende kingenjinga abanadisi naye kabateka pressure ekabajata abantu bito hansi barukubi kandi contract nibo bazozotwire hatunyokanye ka contract yanje nikagisayininga kitera against aba bahendire barukushaba mukuru w'ihanga okora hanshonga zabo gasha kwa Juliet Charsima.